omnyishenjero kazahabwa district ya Curuhura Honorable Jovan Surwenduru ayakirwa muri Curuhura bwa nyuma yo kuruga kuhamurwa kwesimba nko myishenjero kazi ahabwa district G. Nimbasimo kunshagara kargayoje yahandikise mwebara kwira kunyakira isibe bagenzi bandi kukoyo n'imikoku okunyakira nimbasimo mnonga. Jovan Surwenduru barakumwakira batandikire Kaguta Road baza cy'abakazi hamwe n'endijo myanya. Ugashabira abantu kurikiza barikwenda ubwebembezi hamwe no gumana babahereze barikwenda kubakorera. Kaza hari ya ishomero n'abakwatsa nayombeka naza hacyaki n'abakwatsa nayombeka y'abakristayo naza hakereziya nayombeka nashuma hampaha haifo hayabikiriza nayombeka nashuma haifo natahwe bitareta woni yayaka abanyakasharira tumeje mukoba. Omugani makuru nkago abakazi mu district ya Shema bahijirwa kutwara ebyo biyonjo nkakikuru ebyo nabigambirwa omuhumuriza Safira Nasimo bwabire nabugana habakazi omuri Kakindo Town Council omu district ya Shema. Omushiza yashango ryo murofa nakwanga tumukucumanya abantu mwe omushiza nakwanga kana makabaga nagireho na nabakazi nangwa yango omushiza je yataru yaryo murofa nawe takugumirwa so mwena ni pabura abakazi ntumukuma obuyonjo kandi ebintu bingi tuzakubereta obwemisombo y'abakazi y'abashiza tushemeza abantu bitu bashema. Abakazi nabajaramwe enshonga y'obworo mu maka gabo niyo baretira obuzubu nkobu. Oshango omukazi ko kuba ryo murofa ahi warabonuka umuntu ayebuza ngo ntanuka ki kuriya noboti otategire utanabire ebintu nkebyo mbwe n'abakazi nanimba habura iwabwa no mukazi nanuko mengo natategire atanabire atogize bisato bye mbwe n'abakazi bashema nanimba habura ngo tugume tunabe tutegese seva ibatuhereza tubonere na no mushija kwara kikomu kishenja jat atkanye no mukazi wabo takweyonza mbicweka byo byechama woyi no musizo ryo mufumbo musija nakusigaho aza kuronda kuri y'abakazi abaruko basa kweyonza kureba ngo barya mutindo murungi nabwo cyo nanimpa abakazi bato mugezo omweyonze ototuntu tubatuhereza no tukwebweneza nabwa nyuma abakazi babahirwe bukwato byo kubahwera umukweyonja twino kureta misomo eyo kubegesa ubuyonjo abakazi twino kushare bintu byira abashiza bitu bakabura gukora ki bakabura kugenda twokukiri. Amakuru agagasha kwa Richard nahawe na Michael atwakire.